Good Mac Hart? Go, Mac. Hi, Mac. Ní me gur lálat. Ce fá? Dúma nach mar gur lálat here, okay? Ce tá mí cheart leat? God, tháinig me nearchan an posta sa fábar husbandchuid. Dámachas am gur an fáilte showroom, ní wacan leat. Tá tú grán síms na meach chum sáirte le gairt, nachhfuil? An radio agus an se popper nuachta. Ceir tá gceistad le sin? An scílín beg sin fao Jason scútar station radio. Nuirt me tad. Mána here. Cheap me go car Jason a minút. God, ní chréidim go gapan gur misaid in is a sin dómh. Smartas a dinis céidinis, ha? Well, nuair a bhíim sem réiteach an láhanna, chola me tut caint le cure fao Jason. Gus tá brónarm, ach ag diran le is idir seormise. Chol tú cór príomhaideach idir héin agus Ciara. Agus chuir túach ar a radio. Well, nach cuma, dáildach ar dinta. Ja, doch dinta. God, ó tú crack at túil. Well, ní ruirt me go beh Jason chuid a tarig ná rud a bit mar é. Jeez, chad bheit únta ceart go nas níon amach. Agus tú dína damad fersin, grúta gur Jason bailí ar meach in Europe. Jeez, gyda hos mag yn y gordi hart. Gyda ers tú Thomas op. Wel, dyr yma lob nach beth mensch chop cedyn is chumsa. No, gaat tina. Dŵr tú op nach hwyl y sad. Aber gwring a dydig gyda radio nôr cynt, agus grúta gur meach in Europe. Ys gap go crank fian, níl sam, just os rwyd y cynt. Okay. O'r tein fes fila. Okay. Jeez, sponsor siog gyda dyn nhw'n. Fod tú sost mehin agus Jason o'r sech dybod. Just like sgil môl le chwar radio. Dyr mag rhaid brwner. Wel, mae ta chwar o'r right, nach hwn? Mac, look, gomad mach siwn rwyd cynt. No, van de Egyptian show, go mis second cafe. Mac, tá brwner. Wyd gyda sach hwn os bwgal tad? Hi, Rita. Tom? Rita, what is it called, Jack? Come in, Oshlish. Wel, tá sé sin began i'n dearnach ad yn eich, nach wyl? Rita, tá sé an hácht a lárón leis. Chiap me gur a rwyd ei wad nis táfach di ar tíntin cwpl láhain. Rita, le the hell. Call sé. Má tá tas i chiap gur féidir leat cahal e Jack mar a rinne tú, agus i hiachta slechan seo go nín sean se goid coil sé, tá tú goile mú. Tá sa gom nearna mé égur ar Jack. Gus gur gorta mé. Sean botúnas mór rinne am a híal. Ach, rúd bhána hennigas. Na go ddíga manis, gur bé Jack an tein dine gomsa. Wel, nach mahu. Rita, tá ma chrí bristí agus tá mé cinnte go nearín Jack chuí chéine. Le the hell. Iall me go Jack nach nín sean tada, nis mar a vistilet tá ober leidianam. Wel, ní is a gom ceafáhil tas a hó friggin ard nósach sin. Ní tá hen chó díle sin da fedi rá. Hai, Rita, tá bronam gwyn mwy mal. Ní gágat leis gel a gawel. Agus ní gágat a naprún sin a chyrartach an erid. Hochri me an clog rei. Tá ma góhin leis gel te cloisteam, tá sé crohi ad a ríist agus i ríist nach féidir an brahart. Nis tód da fói agus glanas maparc. All right. Look at your knickers in a twist. Well, nid am hen wi sé híle nach hul rudi gal ro agat ar maidin. Hwyl me ceir dúrt ar a radio fwy mwag. Tá brwner mi sin, ní sé gestem. Ha brónart. Dúrt ar a radio gur gad ei fion, agus nis dat ra go lefellart. Ke dúrt leat gur a Jason ar a bhealach go dín Europa ar échai? O, níl sam. Crank hall vi an. Voor ma maach chun nach rud fíní bis scéil. Agus nach gapan tú gur cheartta teisina ola mach ar dús, sal ar chuir tú mach ar an éire. Tá ceart ar fáda. Harin scéil cean nid trúbleidirm. Tá sé soch mahed. Cén want tag mec leis scéil sé réchai? Tádat sé sé hén spreachtalum. Gulle, kun amach leis scéil formal ar a radio nniu. Sin an rud a slú dé tá dhéanana. An gapan tú gur ag mec níos múna tá sé ligan ar hén. O, tá me cheap nach huilis an sé rud a curim ríir sin na postal. Ke nach tú post Vanessa go? Se anha cócraachtas anfuntailte? Ir sam. Brennes mar seo. Tá me cheap be mec i chéad noch os Jason angáis. Go má rud amach se hart. Beidir gur a ceartad. Smuoine méid. Nis ceart a wait. Caffi agus ammas mar stelle. Mae'n cael nes i gacad yma. Bet ti'n gwybod cwbl cynnylu, ie? Right, you've missed it. Cwyd am eisiau la? Gwyd hai, pa mae gyr lawlad. Gyda wed. Honig mae le rolet gur cwmwy cerdir ys dwchus. Ni hielfur erid agus brab y wan gan talas. Wel, ni eto dwi sin i'n chwilin mar te diolta hana hyn ag seamas. Ha, ni mae le siamas e le diam. Mar ni'r wan teig o, islom sy'n le. Ah,
Erigid. Bina tawad. Níl sína de hamsa de chud airigid. Agus ní léon tíim am sa mórla airigid meltach a bhí sémas a brúar amach an erid. Ní léon sim am sa mirabanna aig as chu fád agus scúlas a sin. Gur tawad mar sin. Tá me gur sibse stoppa ó hithe hógeal a talla benna sin. Tala belly sin. Leit go hefod. Gan cholín. Bei effelortsa mar narad o tinsin. Erlig óhaig. Jara eis leis a splitters mechanic. Tu gott o seri gyda gra hei. Rannar is méidir bhí le ráamsa tá sé ráte agus sin. Is a cholín na cap gúli ar a clostiad. Agus dír me rud ceanan céna leis an mertadíise. Níl mar leis sémas a talla sin chuirbe leidial, tá lethe ó agam sa bechas agaí. Agus má cheapan sibse, bhfuil sibse go le tógeal títhe. Uana ina báistí bochta sin, tá sib go le múga mór agus somas agaí. Sí síos Colin agus pléim na Brenna, ní bhéon phléán. Tá muon sin déanta suas agam agus sin. Fi cóí na caintlaat. Vi. Well, Jara. Eibra mwyd rwyd y cyd ymach. nos. Wel, ni'r chwyd yma'r had y ffos. Mar is groch. Níor smuoine tú an airad go méidir nach le sémas a talla seo chorbe. Farmer. A roga is a tógus an áitse, nach ceappa go méo is agad ce leis a talla. Tá muid bunk ceart. Tog o bogau Eileen. Na coel y blac. A haig. Tá me géirí me chuid agad a ráis. A bunse. Tá agus mise le ús. Wel, ni am y don Erigid. A haig sémas. Oh God, mé spad leis an tart. Nes ce bhí mu dúnach réid? Go maidin. Vanessa, ní bhhaire tún lá, agus fáin bheith rí tú. Honnig sé mé. Agus? Thug sí an bórchum. Chailta de job. Ceir do hála. Bhí mé mar teachtas dúir sí lom gradalum. Ní fiú bháin go thug sí seans go mar scéile bhíú. Ja, well, dúnach bin an téanú a bhí choréisio. Tá fós le chuochta. Brenna, go ráis a gríte, aber le go bronart agus béid go dochar sí réisio. Cuináid sé an post, ní mé gáire, joir mé rud a cin teile. Anyway, tá rhaid ar go sáil. Vanessa, bei effelart bhí sear ball. Laur le rite, bés nach chuid ar roiarnach. Níl mé gáire, níl mé gáil ráis fyrdi. Right, so ce dtíons tú mar sin? Ní sam í an nús. Nís má am a chaá landí beidir. Bhil sin pléíntaach. Ní sam ceir tá mí cheart leat le garad, a tá optáid níl crackar béanot. Feici mé hu. Katrina, bhí sé intin agam leabhart leat faoi pí a chréiltúné faoi Jason O'Connor. Ní féidir rudí mar sin a rá. Ar thuúltú rí faoi misinformation? Mín tá ag freistal ar pobl an bheogan seo ar Rosnarún, agus bhí ríte ar an fón ag castad faoi hena féin. Déiteach sin muid a thuirt chuig an cuairt agus bheith seans ann go nairóg lei. Well, dúirt me le ríise go níon leisceil formáilta inneo. Well, tásúlam go gurí sin deire leis, agus cuimhnig gur taon sola noslíonú a bhéile ríist, oké? Bini? Tásúlam. So, go dtí mar háise? Ó, go donna. Ráide bí sin. Se bhid bhhaigin sé dearmata, chu an álann agus codí lenne banna fa chunseá dalíam. Go dtífa de dé seo. Attractive woman seeks young male for companionship, likes walking and mountain climbing. Dín dermad ar siú, níos go so sem friggin slíomhní an bhean, an éanos fa sinró hán. Well, Jensen? Well, go fi Louise. What? Did you just an ogre? Feic tú hain nus. 26-year-old female seeks male company, likes dancing, socializing and having fun. Call Louise at 567-842. Mes tú strípach den sin? Just mis tú ba. Bú níos go mach na an strípach and that's that. Liam, na go boring. Well, your man Kayla Kikabi, car a hanya because I have her phone is just a feber. Chocolate weirdo be facusuas. Come leisce? Han tested I guess to come. I tested with hen. How got then you be scarred already? Well, sin Colleen tar desperate. Yeah, well, ar leid sin nach ben dochter tá. Well, cur gléchar so. Right, cuidir mar sin. Ach, tá gáchan lam. Ifir a hían nach chuí burníach fi seamar, ní ceapan go mé sé róhasta faoi. Oh, begin to that. Agus ifir a dó, men bhirrteag seán ar naí, ráitis nó áitis. Hey, see stand up. Right, mar sin.
Hi, Bud Louise. Hi, chonig met hoger sa bapel. Tu go too far. Ja. Tá má rábhlinn is fiche, sé tvar airde. Grúig down súla garma. Ja, Kent Hannam Turum. Leonard. Sha. All right, Kenard. Nacht. Ostan Rostanroon. What a cast out kinting aarde. Tigim. Ostan Rostanroon machine. Tau, Kent Han. Yarshani. Tag him up. All right, Louise. Okay. Good nacht. Slán. So, go dtí bháil daithe? Oh, bhí sé anjas. Is sé méid me an chluisteach sa bhirteag sé skitrníil. How it's sweet. Hello, Bernie. Sceoltas. Well, bhí mar tána go tháinig tasisteach. Chud padar an seo. Cin rátaid sá. Na becha fistrach. Jeol be sé hart ar ball. Tá tú le hain mar sin. Come on. Ní ríchttas do chantas fós. Tá tairigad gáin. Be go ní cáisas. A hála go tú mír a hús. So, Kechwil. All right, you know. Go you, weet een garbug gehoord? Kent ze? Wel, toen mijn gabber daar nog nacht. Ik zie maar kino, beetje mag dan burn hier te makkelijk op het dag. Ja, tak maar. Listen, Neil tell me hard, wel. No, Neil. So, wat wel je hoort? Zie high, I suppose. Eén toch? Zie je veel garg noost dan maar zijn. No, geen vaak raak me geen house dan. Listen, Neil tell the $1, wel. Neil, dat de bel, sure. Kam ich vergemocht na Schrenos, agus Gramil Mad. Fick mir bald, all right? Well. Oh, merci, goed. Hi, Link. So, geen gear gaat to the law. Ní arna mé tad. So, het Neil afhiller to gaat to the first law. Well, in ons bheith rihan an is an al ag tógáil ordaí ag glan a board ag níoch an sihí, bhí me hí an seo ag léamh agus a géisteach le ceol. Agus inis tá tróna ar fadam na cahala Andy. Cé go bar letse. Well, nis aan vind tronaan gaan Andy, but tegen hem keer de guest dat. So, to Rudy gemaakt had er, ja. Ní is je niet ver. Listen, niet al dat gold Rudy adult size scuppy, you know? I mean, dat het just his castle les en is dat je bogus jaag. Robbie ná tosí tosa ar an freisin. Ní ra mé riamh ho cinnta fhí rudda beam na hélas Tommy fhí seo. Tá éad crack an le chéile. Tuigeannach mai le é bheith hart. No, it's come along, I mean. Well, sure, ní amsa bhí an fibre coní le cúplach, adsa. Well, ní ceapan gur féidir mis agus Andy a chur gomparad a Bernie agus Liam. Anyway, ní ligach méid a rudí go ar fór mar sin. Ja, Eve. Hey, dis argat. Wat is Muscat? Bia. Tá me le béile ábhógann bharteagas. Ceir dí an nóáid. Well, ní le nóáid fiile. Seachas go me géar múíchas chail nóldíh mar gur chaisp chomáile mu seo. Na habre. Seo Vanessa. Oscail sa seo. Agus bech glunna fianna go marte go nas fes me roiiteach a dinéir. Zet het sin seo chana. Hello. Jeez, ja, maar nog tjoch zo brach. So
So had I she gefail. You're honey mush. Iam caiit na rutí sinna na sií sigar. Het mána tú mar tart. Agus daine. Yeah, we're fine noch an gunam. You gahin me hain. Relax and spit go beir, sure. Be ben in our sea holiday. Good luck. Right. Leonard? Please. Lishka. Time should be gone there, Visa, come on. Well. Keen said. Care the ball, care the ball, Well, ben steek hamsa. Ben shit in town, Jacob. They both can come to Martian. Care the Agus buams, we can't shit in town. Sure, also. What? So, you can't get a Danish noch nicht im Film or shin. Can't fall vip into Shin. We'll come a teen there, Rodagan. Oh no, Neil, no, ní hynna chodibach. Well, ta caram, ní chyn sin fel agus. Well, bech sure bulla glwysach sure or shin. Marianne Schitz-Merla, I didn't fight my way to the top of the food chain just to become a vegetarian. Or a shaffage the on. Care to me heart a piece of yog fiola. To shig a magat, lawn le erin. Agus each shoot the vince a kind of cruelty. I know. Ní vech seal er beheg na nan vi marach na dina nis and fill. Agus as far seal crew horamshin, na gan seal er be. Well, you're a queen of mercenary. Agus Kato gave a shasvos course cern and lorfad, a cogroch, lentils, agus soybeans. Togan she'd orach leg. Agus shint reist over her bug any here fad. Well, now they're for the Hara, ach the really nice farlage and vagum slimach jama. So, it's mal at film or shin? Is smart. Ach waar de maglorach madish, rat you saying vegetarians of the heart. Oh, ja, Noord. We gaan zien wat mijn schach bestaat. Sraith Barney, slán tú á. Gurmád Robbie. Hey, agus gurmíl mád sacht na hortsmach leideach. Tá líonbacht a gobar deir nach nacht. Na habre. Onse. Témois? A témois. Mae diolch yn sianed? Feta dŵr o'n nach mi. O, iawn. Seamus agos was go ioch ar gyda teach yn sydd ar y be. Bihil, cam ach o ioch yn sin. Cion am hyn agos cion go hera. Right. Bihil. Ciad ag yn y joch yw'r gyniarsin. Heg na bi chom mi reis yn dysyn. Yn dychlapas. Ach a brena, ni mwyd i garach yn y baharan. Honig mwyd i steach yn siog yn meach diolch yn er y gwmpwrt. Sy'n y meid. Mae cwrioch tysw dy ladr sy'n sgeil yn ys. Brena, na lawr mar sy'n le mo hera sa. Lawr i me le dy hera sa, belach o bys mirnam, agos lawr i me letter y gwych hyn. Rwyd y bych efer yn y chwalin, dyn y mea. Ni hiwr yn un yn armsa. Cata gestad le sin? Ba'n dyfyd a hwnnw's heir nes sin. Nes sin an farwyl tu deila leis? Wel, bichas an nachwyl ffatis y behamser wrth. O dy ta o'r na crynioch said y tal sin, agos ni hiol yn e. Be o'r ddim sal yn garw chwrys brabwyd i obde. Ac sio mach a sio sera. Sio deila. Swatas gael y ffanach yn sio, heis ar oed grân ysyn mwyd i waslo. Ach, sy'n pen ys gynti. Tydi, i'r un i'n diolch yn siarad. Toen nog tussen natje nog toen misschien genoeg. Wel, je fair haar toe. Jeez, ben het aan. I'm just weg gemocht. Jeff Ruther. I'll turn when he come over margin. Kijk, Jan toen, wanneer is er even? Oh, is Tom on the lorry, man? Agus wil de lorry heen gaat. Oh, Tom, yeah. Weet je wat daar spannend toch allemaal kan zijn? Kinte. Right, Martian. Sunrusk. Leonard, aan de weg met je keiler riest? Oh, Kinte, yeah. Kom maar gelukkig geloof. Dat is om gegaan. Wie je eend gegaan? Waarom te keiler riest? Slaan. Harry tweintach. Ja, pro maat maar. Maar je. Ja. Ja, Java is massive, Jan, wat doe? Got to meet, come on. Die koppel kan ik nog. Dat is dalte. Is moet een koppel kan zijn. Nest kan Liam. Het kan genoeg shit nooit. Ik zie just de foos. Ja, dat is aan.
Hi. Brom's moet gedurven nog. Oh, zo wat is dit maar jammer. Hello. Hi folks. What is it doing there? Well, be make a have player in swinch the car houder than radio. Oh right. Kijk er lip. Oh, am I? Anna. Vial, weet je hoe je het Pint Guinness agus public attack op zou stellen. Right. Wat? Liam. The lipstick deed. Will? Well, honnig Liam in Island swinux wel ook mis pogo. Right. Well, that's I'm good. Irresistible. So, kid aan smoine winter shabiat. Oh, en jeet moest het erop fos. Right, well, in Charlie mag maar bal nog niet zo. Maar niet gaan je moet het ongelen. Dan wil ik hard hem. Touw, ja. Dat is zo lang gegeven door Liam, maar wat ik iets maar zo gaan schouwen. Hello? Een in shop? Hey! Hey, can you crap? Hurry up! Honey! Hi! I'm going to... Honey! I shall fortune that. Huh?